Ni sarik jeng press meet kay maningke narok semeno sini u exam subject SZDO.Dy PO ni exam jeta 9 tarik ang nanitong mani je cancel ang mani abo or tabuk jeng committee kata abo date rok je reschedule ang mani abo rok tuyoy exam rok tuyoy narok no briefing kay ni bagay jeng oro pai mani ani loge tongo sini Nores Jamatia bo ke IFS bo sini board ni member tai narok Simon sini Dr. Parthosa bo sini board member tai sini bo EO RD bo Bilit Bormon bo sini board ni member to tini main ingke jeng decide kai ka immediately exam kainani to jeng tentative date tabuk ang director school education by kok saka jeng 14 tarik venue rok ni bagay ingke citi suina ni nangon rok Simon school colleges rok kabang ma venue 71 venues tong mani ingke aborok ni ingke chini onek time ke chini direct control of kroi ba jeng buino nirbor khai mani ba jeng tentative date hinai jeng fix khai mani ingke 14/7/2024 but kok salai ka ingke tabuk u date on no engnai 14/7/2024 ingke next reschedule date oro sana ni muchungo admit card katal issue khai jakla kecam admit card bain ongnai tau porjonto je admit card rok thik khaina ni tongko songsudon ong yakho age ching time ro pro o khai slap ya abo hai rok bakabang mat tongko narok abo tawan adi narok ulok qualify ka ching abo thik khai manano osubida kroi tabuk je narok ni admit card je tong mani hai abo admit card o demon ST ni jaga ST ang yawa UR suika chinti prasarok baching last moment kena porika ingke tini se print kare woi nayo ingke nukjaka o bull se plane ingke aborok correction ni bagai chini tani request rok kabang ma payo tau apa tato joto correction kaina ni ingke onek time taisan nang pinai asep time kare ka bachini yago jeng admit card rok tai correction kaya je tabuk tong mani hai no abo hai no jeng consider kainai to admit card katal issue ungjagla tai narok Simon narok ni porikha center ba age je notify ang mani aro no ngai timing ba eki time no ngai 14 tariko eki jaga eki time admit katal ba narok norojaklak tai age ni notification hai no porikha MCQ system no ngai kintu jeng kaisa katal introduce kaika taisa transparency ni bagai jeng OMR sheet introduce kai kan narong ni answer ingke OMR sheet to jeng nanai age ingke question no direct tik kai taisa jeng question pirong nanani tong mani tau abong yawoy onno competitive exams rok jeng nukha bank rok SSC net SLED rok bibinno je porikha rok pan tabu abo OMR sheet to now ingke jeng OMR sheet introduce kai ka question rok la age ni system hai no syllabus kuno change ingya age je syllabus notified ng mani abo hai no tai chini exota question je tong mani abo hai no exota question nong nai MCQs only difference inke OMR sheet oro angsan ni muchungo chini borok rok first time jara OMR sheet by porikharan ni thangnai rok norok abo kisah OMR sheet by bahai ke abo khai marking rok khai abo narok kisan ID YouTube rok betong OMR sheet to marking khai ni ke by roll number rok khai by answer rok marking khai narok practice khai nai mano abo jeng bemne instruction chini website do upload khai nai narok model OMR sheet jeng upload khai by ke narok roll number ba answers rok narok ranai abo jeng website do ranai tai kaisa oro clear khai ni muchungo chini jara written pass angai interview ni bagai abo jara select ngai ro personality test ni bagai borok ingke
jeng age 50 marks tong mani ingke tabuk 50 marks ya tabuk 15% se khainai jeng Supreme Court ni order tongo ingke a order ni anusare no personality ba interview test ni jeng 15% ni mark ni slai kabang reya jeng 15 marks yaitu written 100 marks tabuk interview ingke 15 marks ni ungnai age 50 mark tong mani tabuk 50 ya tabuk just 15 marks tai interview personality test abo fully jeng chesta khainai under CCTV surveillance joto interview personality test pro abo CCTV coverage khayai no jeng khainai tai tabuk je mistake kotor je abo repeat engya tei jeng oro head officer strong room kaisa 24/7 round the clock security guard betong nai CCTV monitoring betong nai chini question paper ong thung ba joto confidential papers exam related strong room ono jeng ton nai tai yang ton ya oro strong room kaisa ono jeng ton nai omborok no sathai norok just singna nirok tai tongke tabuk anything আপনারা কিছু ও 15 মার্ক যে মানি স্যার ইন্টারভিউ আবো কি tabuk ni o subject uni bagai simidek naina buskangni agriculture rok o bahairok abo boda nai tabuk ingke jeng oboni bagai jetu Supreme Court ni order setongo 15% ni besi manglak ingke asa kayo onno joto exams rong ni abohai tang ni simi je exams ngai rok asa kayo jeng abohai no khainai karon ingke abohai judi khaya kem interview marks jeng kabang reke uloke challenge kaya kodo thangke chin interview rok batil pan khai mano aboni bagai jeng prothom no sotorko ngai just 15% marks jeng abo question ngka ki ABCD da ngai system abo MCQ no age ni hai charta choice ngai ABCD choice abo MCQ age ni system hai ngai answer simi se jeng OMRC torlana nasate ke sesumo unu ka ni bansas ako question ba likin kha answer lik tewi se kha abo ne je de tun ka abo boda hai te se den sen sungai na question answer te se ko na ya ba tabuk question taisa lik angkele chini chakri se tongla tai 13-14 bosor chakri tongko single retired person ya chini chakri ge kemana nile jeng bumuchungla engke asa kayo jeng complete secrecy maintain kaye no age ni mistakes rok boro bul engka bahai ke ongkor ka boro repeat eng yate jeng chai tong nai asa kayo tayang lak